wadhi nyaka kaunti ma Kwale kama jonyuol mag skund primar kod sekondar ma Majoreni e gwenge mag Lungalunga kaunti ma Kwale dwaro mondo japuonj maduong' mar skundno owe tich bang' yiene jopuonjre mondo ting' kod lori ka gidhi e piem mag tuke. Lorino ne oyudo masira kinde mane jopuonjre dok pacho tok wuok e tugo e skul ma Kidimu kama ne gitugo kata kama ne tugo dhi nyime. Lorino noting'o moloyo jopuonjre 90 kama moko ne oliero e kinde mane lorino oyudo masira ma owe moko kuomgi kani kod hinyruok kendo we gweng' mangima gi penjo mathoth. Jagoro mar NAT e Msambweni Bashir Kilalo kata kamano ne odok ne japuonj maduong'no kowacho ni ne nitie nok mar geche mag bas e gwengego e kinde mane chenrogo mag tuke ne dhi nyime. Tulishikwa fimbo na kupigwa. Tulivyopigwa tukasabudi ubidi tukabidi si tudande. Tulivyodanda tukamwambia teacher chuma za vunjika, tukamwambia dandeni hivyo hivyo kwa juu maana huko ndani mko wengi. Tukabidi swenge tudande juu ya vyuma. Tulivyodanda juu ya vyuma tukaenda paka njiani gayo katakona. Ikawa si tuko wengi tukalaliana ubavu mmoja. Tulaliana ubavu mmoja ikapenduka ile gayo. Tulivyopenduka wengine katika. Nasikitika sana mimi. Hata kuangalia wale walimu mimi sasa siwezi. Maana mtoto wangu alimchukua mzima, amemrudisha mgonjwa. Tena mgonjwa hata siwezi mpaka niite majirani wanisaidie kubeba mtoto wangu. Hilo lanitia uchungu. Gari ilikuwa overload. Lakini driver akasema yakienda hawezi rudi tena. Inabidi watu wote wadande, ukibaki kama una pesa yako utakuja. Na kama hauna basi utabaki. Sio haki kubebwa na roli. Sio sawa. Sababu walilipa na walikuwa ni watoto wengi. Alafu baada ile trip ya mwisho waliambiwa kwamba pandeni nyote na walikuwa ni wengi sana.